अहानबदा हौजु फाउगी मरोइबा पाउ पिजरे वांगोइदा इम्फाल तुरेल कायबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफम कया नौना इसिंग थुमजिनख्रे अमदी खुदहैबगी लाई लाइनिंगथौ पिसाताउगी इरात थौनी थौरम मफम कयादा पांगथोकनरी खुरुमजरी ISTV पाउ मिरेंग ताबिरिबा पुनमकपु तराम नौचुरी हौजि फाउगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदगी इम्फाल तुरेल इरिल तुरेल अमदी थौबाल तुरेल नसिंगबा कायबदगी इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनरिबा असिदा मयांग इम्फाल अमदी उचुवा माइकई नतना खरा साफै हाइना लेरंबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ngasi अयुक वांगोइदा इम्फाल तुरेल कायबदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम कया नौना इसिंग थुमजिनख्रे वांगोइ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा वांगोइ खाइदेम अमदी लाइफ्राकपोंगा ताइनबा इम्फाल तुरेन तोरबान फिट यांखै हेना कायरे इम्फाल तुरेन की तोरबान मयांग इम्फाल माइबाम उचिवा नास्ताउ निचिंगबा मफम कयादा कायरबसु इम्फाल तुरेल इमायसी हंथदबना मरम ओइरगा वांगोइ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा वांगोइ खाइदेम अमदी लाइफ्राकपोम अनिगी ताइनबा वेनस इबोबी पोल्ट्री फार्म मपादा फिट यांखै हेना ngasi अयुक नोंगालमदाई पुंग मरी मखाई रोम ताबदा कायखिबनी युमनाम हुइड्रोम लाइफ्राकपोम इरम सिफाई मुतुम फिवौ मयांग इम्फाल चिराई पौबिटेक उपोकपी कोकचाय अमदी मयांग लंबी चलिबा मेन रोड की सरुक खरा सोरोक मथक्ता इसिंग पादुन चेले ओइरगलिबा फिल्म मदुबु वांगोइ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA खुराइजम लोकेना मसामक लाक्तुना हौजिक कारिबा मफम असी थिंगनबा कन होनरी sai nongalamdai matam ji dai koi pham ji la fa phong khai deng chinga khoma pa hai lan khong nei mayam si gi pham manak si kai re de ri kai ri se koi mayam chang ne thung ne di ko ne di adu bai lo khan ji sai de gi sum mayam chang hona bi da kai ti pung ma ma khai de isang su ai ja bane ado koi da masina koi lamdam ji lo sing de nga sa ko mang ta ni bi thoi adu bai lo ti ne adu mayam chang ne kan honari adu honari koi lai ba lamdam sin lau sing adu ga department sin lau sing adu DC masamak su la ko nei koi ni ta na integi lai ba ne adu kan honari adu khona ba mayam su su koi khara mang gai koi lamdam si dai koi lo sing nga sa koi lam ji di lo sing nga sa ko depend do hi adu lai ti ba ni thu matam de koi thung ngam na ko kan khona jage adu mayam su koi public ki mayam su masi thung ko pasda ting pa na wo kham se tham jage निंगसिंग बयाई हौजिकारी मफम असी हौखिबा चाही इंग्लिश सिंगनिगा कुन तरागा तरेतसु अमुकाई खिबलेरे ngasi खंगहौदना कारकपना मरम ओइरगा यावरिबा लोकल असिगी ngayok farm फौ सालम दाई दालो फम कयाई सिंगना थुमजिनख्रे हाइना फार्मर खाइदेम अरुण कुमारना फोंदोरकली ngarang jos honda kai ga jana koi kanna thinga pung ani tar koi changai urum tungda da ngai ri aduga kai thinga pa du ta hogre sigi ma pa je mona phone tor ko do so rongding pung mari makhai hadi hele ko manga ta patrik ada phone toraga ai je kaipam jaga da salamme adu yaroi khangbagi farm jida kumak pane do adum na khara do ko thong na bana tawne do pai le hodre ising jangalak pana hangre farm loi keno tore son gi site le riba thariba kopi kai ka thangnai ji ju farm ma tani asi jom ta keno to hodre हौखिबा नुमित खरनगी ममांगदा खेत्री अवांग लैकायदा इरेल तुरेल कायबदगी इम्फाल ईस्ट की मफम कया इसिंग थुमजिन खिबदा नतना इसिंग मखलकपदगी ngarang नुमिदांग वायरमदगी हौना जेनिम्स हॉस्पिटल दगी लैबा अनाबसिंग होंदोक्रे हिरमसिग मरी लेनना जेनिम्स की MS डॉक्टर केस लोकेश्वरना इचाउगी फिबम फगट्रिबा फाउबा हॉस्पिटल असिदा OPD गी अनाबा लायंग बलेफलगने हाइना चेरोल थोकपा लैख्रबनी इम्फाल ईस्ट की सिंगिसाउगी मफम करदा हंथरबसु मफम खरदा मखलकपा इसिंगना नौना थुमजिलाकले कोंगबदगी इरिल बुंग फाउबगी मफम सिंग सोरोक मथक्ता इसिंग सेंदुना नौना इचाउगी अवाबा मायोकनरी मसी मथक्ता कोंगबा लाइरल पात लैबा पावर सबस्टेशन सिंग इसिंग थुमजिलकपदगी ngarangdagi mai piba lepkhre कोंगबा भामोन कंपु इरिल बुंग अमदे अतै मफम कयादा नौना इसिंग इमाई वांखलकपदगी मियाम मिफाइबसु फाउनरी
खुरहैबसिंगी लाई लाइनिंगथौ पिसाताव विश्वकर्मागी इरा थौनिबगी थौरम लमदमसिगी मफम कयादा पांगथोकनरी लाइनिंगथौ पिसाताव विश्वकर्मागी इरा थौनिबगी थौरम लमदमसिगी मफम खुदिंगदा पांगथोकनबगुमना इन्फॉर्मेशन सर्विस टेलीविजन नेटवर्क ISTV नेटवर्क नसु इरा थौनिबगी थौरम BT रोड की गंभीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेबा नेटवर्क असगी ऑफिस तसु पांगथोकरे ISTV नेटवर्क की प्रेसिडेंट लैतानथेम तोंबिना लुसिंगलगा नेटवर्क असगी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग नेटवर्क असगी तोंगान तोंगान सेक्शन सिंगी स्टाफ सिंगना सरुक यादुना थौनिजबगी थौरम पांगथोकी Regional Institute of Medical Sciences na Khwaramban Ima Kaithel Joint Coordinating Committee for Fees ka khusamnaduna swasthya hi seva 2025 ka mari lainana Khwaramban Ima Kaithel da mega health camp pangthokre Khwaramban Ima Kaithel ki temporary market ta pangthokpa mega health camp aduda dental ENT gynecology orthopedic surgery psychiatry medicine ai ga mari lainaba layong sing mangjungnana layang nana bagi khudong chaba Kaithel fambi ima sing Kaithel asida dukan famliba singda phanghanki medical camp adu ka mari lainana Khwaramban Ima Kaithel Joint Coordinating Committee for Fees ke Co-Convener Khetri Tamana Kaithel famliba sing asi ayu angan badagi thoglak laga numidang fawba potfam famlaga imung puba ngaktani imung manungi awaba puringai masagi anaba leirabasu hospital da chalaga laying bagi kodong chaba lobo ngamdabana ayambani maramasina swasthya hi seva ga mari leinana nupi sing hakchang fana lehanana ba pangthokliba medical camp asina laying bagi khudong chaba pipata natana layong leiba singi chanana ba hidak langthak singsu lemna pigani mathang thagi tang ani fawba pangthokadaba sida atopa Kaithel singdasu medical camp asi pangthok haningi haiki iba imaibel sing adagi akogi customer sing mayam punamakta akogi ngasai ayuk akogi pung 8 minute 15 dagi na hujik pau badal lepa leitana akoi mayam ama laktana akoi smaina yengbasina koi nupi sing amadi koi pafam phamiba dukan phamiba mayam se masi akoi henna akogi hakchang si yengthobi kudong chaba ma phangbase masi aigi site gi yam nungai masi ato topa Manipur gi market mayam sing dasu smaina akoi sinbiragadi Airi bangasi dagi na October ki tang ani fau bagi manungda sinbiragadi masine achauba aikogi miyamda health ki leidibar aikogi issue mayam singse ko an bangam ngani haidana ismaina thajai Entrepreneurship and Skill Development Program on Crochet Traditional Dolls and Soft Toy Making na Sinduna Skill Development Program pangtokre Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development and Facilitation Office Imphal gi makhada North-East Women Entrepreneurs Association Manipur Chapter ga khushamnaduna Naurem Thong da August thagi tang 18 dagi haukiba training aduga mari leinana North-East Women Entrepreneurs Association Manipur Chapter gi President Kangabam Bijaya Chanuna Entrepreneurship Development Program ge manung chana traditional doll soft toys na singba khutna kochi na lolaga saba Manipur gi traditional gi oiba tribal gi fijol maitei gi fijol gi oiba dolls making gi training ama pangthokpani fijol sing asida doll saba asi yan hanbani apikpa dolls tagi hauraga achobo makhal gi doll saba gi training asida mioi kungamanga sarugyari masigi dagi senthok lambi lehendaba yade haibagi wakal londa training asi pibani haiki training se loi bamatungda saisda thabak sujari banu pising huji training pangthoi banu pising sa matam sang na do product se puthokanda khoina marketing se Manipur da na national level da global market da chathina na proper packaging da matungda ko tu gi pandam dani nupi myam se sung soi da na sigi training program sigi matungda thagi leng rabain kamama lakna na ba khoina sinjari Hauzik Paugi Merthan atin break amatang lauzari Soccer company gi crown maker real chahi yang khai suraba soccer company gi crown maker real
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯦꯀꯔꯦꯜꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯦꯀꯔꯦꯜ Diploma in Hospitality Management asi guaranteed placement piba course amani. Hospitality sector asi 22 lakh crore gi market value ori. Aduga employment haibidi thabaki oina 48 million job ki opportunity leigani. JCRE gi hospitality da expert oiraba trainer sing dagi guidance lobiyu tambiyu. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. Sija Breast and Thyroid Clinic Sija Hospital na lakliba September gi tang 15 dagina kun fauba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok sagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedure singda 15% concession gi khudong saba pizari breast amadi thyroid ka mari leinaba sangi nungai taba leibiragadi khudong saba asi lobi ho Sija Hospital da pau faubirau ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुकहन्ना तरामनोक चोरे लोनेना मखाता बापाउ पिजरी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाही हुमफुतरा मंगा सुरकपगा मरी लैनना महाकी मपोक नुमिना लाकपदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदार ना लुचिंगदुना बीजेपी की थौमी क्याना मोइरांग कोंजंगबम लैकाइद लैबा आईएनए हेडक्वार्टर की अकोइबगे अमोर अकाई सिंह चित सेंगदुना थखाय मसुमना चथगदबा सेवा पगवारा की थौरम हौदोखरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लैबा बीजेपी के मंडल सिंह की थौपुब सिंह अमदे थौमी क्याना सरुक यादुना पुन्ना चथखिबा सेवा पगवारा हौदोकपादुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश अमदी बीजेपी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना मरुएबा थौपुब कयासु सरुग्या के थौरंग मरी लैनना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाही हुमफुतरा मंगा मपुंग फारकपगा मरी लैनना बीजेपी मणिपुर प्रदेश नसु तोंगान तोंगान थौरम कयादा मरुएना प्राइम मिनिस्टर की वाखलोन मियामबु मतेंग तौबा हाइबा अदुदा योंफम ओरगा ngasiदagi सेवा पगवारा की थौरम असि इंडिया की निंगचंबगी इहौदा अचोब थौदांग लौखिबा आईएनए की हेडक्वार्टर असिदगी हौदोकपनी हाइखी ngasi asi Swachh Bharat amadi blood donation aduga health camp adugumba aikoi khara khak tauraga adugumba ising chawbugi leiriba khudong thiba sida aikoi seba gi part ama oina aikoi adugumba Bharat ki Pradhan Mantri ki seba gi thauramasi praja gi seba gi mioibagi seba gi thauramasi aikoi pangthokani aduga ngasi dagi hauraga leptana 2 October Mahatma Gandhi ji amadi Lal Bahadur Shastri gi mapok numit yauna aikoi sibawa aikoi pangthokadabani maru oina bikshit Bharat ta pandam oiba adugumba atma nirbhar haibadi vocal for local ga mari leinana tongan tongan ba leiriba local people singi adugumba tongan tongama talent kaya su koi exhibition na chingba taunana bagi program mayam ama aikoi pang leiri tumsoi soidana 2 October bawada singi saugi phiba menga ga koi pangthokani haiba wapamasi सरुग्याखिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्पोक्सपर्सन एम अस्नि कुमार ना प्राइम मिनिस्टर न पामजरिबा मियोइबा अमोइना मियामगी थौगल तौबा हाइबा वाखलोन अदुदा यूनिफॉर्म ओइरगा आईएनए ना इंडिया की निंगतंबगी हौदा लौरंबा थौदांग अदुबु इकाई खुमनबा अमदी निंगसिंगबो ओइना आईएनए की हेडक्वार्टर ओइरिबा मफम असिदगी प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे की थौरम थखाय मसुबना चथगदबा असि हौदोकपनि हाइखि कोई मणिपुर ना इंडियन नेशनलिज्म दा तो कंट्रीब्यूशन से अखर मसिबरी सपोकेट तो बमन निसिंग बोय ने काय कुना बोय नाम मसिद कोना भारतीय पार्टी कर्मी सिंगना स्टेट पर्सनल सिंगा कांदा प्रसिद्ध पसेंगे तबासी प्राइम मिनिस्टर को करुंगा मरी ने पांतोक सेवल लोइसलपद मरुइबा पाव अमुका हन्ना पिजरी वांगुइदा इम्फाल तुरेल कायबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफम कया नौनेसिंग थुमजिनख्रे अमदी खुरहैबगी लाई लाइनिंग थौ पिसतावगी इरा थौनी थौरम मफम कयादा पांगथोकनरी
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯔꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ